dua sangkaning harta kamu inggih ring pangkedan sane anu wiyati arte lan kamone punika patut perihang pisan anggen dasar mapidab-dab mawinan saantukan wenten arte lan kamo punika sane ngardi mawinan manusene preside maurip dadu ripe moksa nanging palinder kauripane puniki wantah matet wek mangde ngemanguhang kemoksan kalepasan kesukan punika mawinan dan kapuputang punika ngulur utawi nukin kasukan kamone duaning sanang watesin sukan jinanane wawake sane sandang tincapang raris wantah kasukan melajahang ange mejalarang jenane yoga nincapang kaweruhan rura kedar amane mangde side ngemargiang kedarmane sane suci nirmala manut daging satria agamane angin ngetisin keluarga ring kauripan sekala preside raris keanggen ngupopire ngerakse miwah ngayonin kulawargane mangde rahajeng Yona suci kening kedasarin antuk pikayun deg-deg ening dan patelete kekawidin ring ange lan kulawarga suang-suang sina sampun
riantuk para dewatene sami angayu bagya idering leluhur tur maning micayang waru nugraha ngarmo kauripan.